Bora ngifuna ukukhuluma kakhulu le baba. I'm your boy Bankrupt. Ezinazi bafethu intwana sayiflet. Namhlanje bafethu kulisi kakhulu kumnandi kunjeyana sobe siseka Nhlalwane bafethu on second annual music festival, second annual yakhona bafethu eyenziwa Inkunzi Maseven. Bafethu bengifisa ukuthi nihambe nathi kuzobe khona wonke umuntu talented lapha ama-artists, khona wonke genre, khona music, khona i-dance, khona maskandi, you call it kuzobe kufika kakhulu. Ngifisa ukuthi ngihambe kanye nani isilandele kuqala ukuze sifike ekugcineni. Salute. Get to the top, let's make a drop. Nigga be losing hand in the dark. Get to the trot, take off the mask. My nigga be stuck in the trap. Get to the top, let's make a drop. Nigga be losing hand in the dark. Get to the trot. Kanje bafethu ngiphethe mfethu ubafo la uzozichaza yena ukuthi ubani. Saka Nhlalwane bafethu uphuma stage njengamanje yabona kuyaphithizela kunomsindo bafethu kuyanyiwa kunje. Ngicela ubafa ichaze ngaleke inganda kakhulu ngomlomo yabo. Oh ngiyabonga kakhulu mntaka bawo. Igama lami ngusandile ngowaka Nkontwana emgodi kwaMashumi. Kahle size lana kumfowethu lana obekade sicelile ukuthi ake sizomenzela umcimbi wakhe ukuthi ukuhloba kancane. Nguma ayisigama engibizwa ngalo mangabe ngisihlangene nabanye ababhemu. Siyabonga kakhulu ngendlela abasiphathe ngayo. Akukho la ngathi ngikhala khona, umcimbi wabo uhamba kahle kakhulu njengamanje njengoba kade sivele sesiphuthuma nanokuthi sisaya kuma awards ingakho sithe ake sidlale ngalesi sikhathi. Ayisibonga kakhulu bafo ukuthi kube mnandi kanje ngoba ngeke ngezwe kuthiwa kuhamba nogesi fethu kancane la i-load shedding ishayile fethu. Nokho before ngene stage fethu akuzange kunikhuthaze kunilimaze yini ukuthi sesiplanile kangaka ukuthi ungena mhlawumbe ngesikhathi sokuthi kuze mhlawumbe ngenzeka ukushintsha izikhathi kwenzakalani. Wena fethu uthini umnandi nje ngayo yonke into ithini ijeni nje fethu from now on yabo? No sis understand isimo ngoba sasijwayeza ukuthi mangabe kuthiwa sifike endaweni ngoba phela kusuke kuvele kungekhona ngakithi samukela sonke isimo sangakhona ngoba njengoba sizeza fika lana asange sikhokhelwe lutho. Sizitshelile nje ukuthi sizobamisana ngako konke okuyinkinga sibonisane njenganabafowethu. Ayisibonga fethu ukuthi ubafo ulokhuzana bafethu Maseven usibizile sikhona la kaNhlalwane. I-event imnandi kakhulu bafethu. This is the second event yabo. Siyabonga kakhulu bafo, sicela ukubonga kakhulu kabi. Inkosi enibusise bafowethu. Hola bafethu. Namhlanje ihambe kanjani performance yenu la kaNhlalwane festival? Akahambanga kahle futhi ngendlela athi sihlele ngayo. Siphoxekile Ishu isimanga mfethu sokuphazamiseka sisake stage sithi sisaqhubana into yethu. Kwagcina ngasenzekanga ngandlela athi siplane ngayo. nje bafethu indle ephazamisile ngempela. Asho sikuthila amaphuza nje amancane ngesimanga se-red ngalendlela ukuthi into yakhe yethu asangisize siphele isikhathi sayenza. I-red vele yabo yahlula amanenkinga. Bathe bazosibiza mase kukahle kwamanje akahamba kahle red nabo kodwa ngingazi mhlawumbe basazosithinta. Mfethu ngiyayishaya into yenu. Sino la. Showcase. Dank. It's on me.
Action. Sanibona bafethi, my name is Bankrupt. Ngifuna ukukhuluma kakhulu kule baba. Niyabona bafethi siphethe amajimbosi kulisi kuyafika kumnandi kunjeya. Sikwantlalwane bafethu, kwantlalwane music festival. This is an annual music festival yakhona bafethu. This one it's a second one bafethu. So ngiphethe amajimbosi yabo. Bengifisa ukuzwa nje ukuthi how they felt about ukuthi bafike babe khona namhlanje and how they felt ukuthi bafike badlala and kwenzekaleni nje mfethu. Bazosichazela nabo ukuthi bangobani and kuhambe kanjani mfethu ngaphakathi into yabo nje mfethu awuchazele bro wakho. Oh yeah, so mfethu sinahle kahle sikini squad mfethu yabo. Siqhamuka khona nje lenkwazi. Yeah, so kahle kahle kunayo lenkini squad silweni ngamagama. Amthwingi yabo. Then twice la. Nation, then type. Yeah. So bafethu ngicela ukubuza mfethu ubafethu sesizile kakhulu mfethu la ekhaya mfethu wasenzela i-event emnandi sahlangana sama-artists and then senizwile kuthiwa seniperformile amanye ama-artists abaperform yabo ngizwile kuyohamba nogesi ziningi inkinga ezibakhona namhlanje ezenzekile but-ke ngifuna ukwazi ukuthi from your side ukuthi how you felt about coming here ilokhu uzani i-event iniphathe kanjani nje majimbosi. Yeah, so mfethu ngasho ngithi kube mnandi kona mfethu yize wona sesifika ugesi wathi uhamba baba khona lokho nje ukuthi maybe ngenze ukuthi umuntu egcine engadlalanga yabo so but mina ngimnandi bafethu ukuthi bafethu sidlalile kwamnandi kanjeyana bafethu angeke ngibuze bafethu nidlale kanjani abantu bayibonile into yenu nina kahle nsemani sokwendlini benifuna ukulethana ebantwini like into encane nje bafethu then siqede because maningi abanye bafethu kufanele sibabuze bonke sifuna ukwazi ukuthi what is happening sizama ukuthi sibone inkinga makuthiwa senza ama-event la i-high flats nezinto ezenzekala ukuthi yini esingalungisa khona yabo na ama-artist akhona bafethu ngikhona bafethu nisimele thina bafethu siyajabula kakhulu yabo. Yeah, sure. I-performance yenu ibe kanjani and then niyenzile lento ade nifuna ukuyenza nisuke ekhaya umbuzo olapho then mase siyayivala bafethu kube mnandi ukuthi ngibone yabo. Yeah, sure. Mfethu angasho ngithi kube mnandi kakhulu mfethu kube mnandi stage ishayile ngendlela ade sifisa ngayo yonke into ibeshapha yabo akukho lesikhala. Hayi ngiyabonga bafethu lo mthinta bafethu sazoqhubeka senze lama-event amnandi sazobuya kantalwane kumnandi kantalwane bafethu. Hayi izwe bafethu ngicela ukubonga kakhulu bafethu. Salute. Nation, single pair, yeah, the great thinkers, yeah. Sabona kantalwane sengiphethe umfowethu la bafethu bambiza ngokuthi Phiweezy. Umshayi wamabhithi, umshayi wengoma, umshayi wento eyiningi. Uzochaza yena ukuthi ubani and uzizwa kanjani ngokuthi ukhona la ngaphakathi namhlanje and kube njani nje ukuthi afike la asichazele nje ngawo ukuthi kuhambe kanjani. Okay, ngiyabonga ngethuba Bankrupt. Igama lami uPhiweezy, ngiphuma endaweni yasePhongolo eSt Faith. Usuku lwa namhlanje lungithokozisa kakhulu because intsha ikwazi ukuqhakambisa amakhono awo abantu abanganakekile kakhulu kwi-art. Siyathemba ukuthi in the next 2 years or 3 years yobe sinakwa lento yethu because i-talent elikhona endaweni yase-St Faith kungayona i-St Faith kuphela nala konje ke Nhlalwane likhona i-talent elikhulu uMaskandi siyabona lapha ngiyalithanda. Yezwa ngakutshela. Ya bafethu kunjalo sekhulumile bafethu uPhiweezy ukuthi high flat yonke bafethu sidila nayo kusuka le high flat kuyophumala ngale ngezantsi yabo kahlathi sesal coast la sikhona bafethu manje sikanhlalwane bafethu uMaseven usibizile uba wenzele i-event emnandi ngiyabona kuyaphithiza kanje yabo sibonge bafuka ukuthi wena umanagile ukuthi ufike nawe wafuka usikwizile ekhathini zakho waba khona la ngaphakathi sicela ukwazi mfethu ukuthi yini osiphathele yona noma mfethu usudlalile yini noma wena ukadlali yini yabo. Akakongeni uzobona mase ngeke angisho ukuthi ngiyokhila but ngiyazi ukuthi sometimes ngingene kwi-crowd ihlezi izokwamukelana nami yabo so wanamhlanje ngizoperforma ingoma yami umoya engidrophe like 3 months back ikhona ku-iTunes ikhona ku-Spotify ikhona ku-YouTube ngihamba uyistreama no-music video ukhona lapha ku-Viva Nation TV kuma-social networks uyakwazi ukuthi uyidlale lapha kuma-story ngiyabonga. Okay bafo uPhiweezy bafethu une-page uzositshela ukuthi i-page lakhe etholakala kanjani siyabonga ukuthi sinaye la ngaphakathi bafethu sibonga kakhulu ukuthi sisonke bafethu kumnandi kakhulu salute. Okomhlaba emuva dada badudile bathengela imali dada sahambile aphathazela. Niyabona yini ukuthi sifihlele induku emqubeni sibophelwa amanqindi enyathi kulomhlaba kwenze njani nazi izifo ziyinsakavukela zidla sila zazidla fumuka konakele phi kungabe kwenze njani nami sebukile ngibakuzile ngathi ngiyangena
kade simfuna bafethu imbongi yangakithi bafethu imbongi yakithi esihlonipha kakhulu endala bafethu uSisi Zola ngisacela ukuthi ayichazele nje ukuthi uzizwe kanjani ukuthi abe khona kule event ekhona la kaNhlalwane. Sanibonani, igama lami nguZola, imbongi, umbhubhudlo wasawoti. Ngijabule kakhulu ukuthi ngibe kukhona kwi-event yangasekhaya lami kwaNhlalwane. Umnandi abantu abasha baphelele baningi banesasasa banentshisekelo ngamathalente ethu bezosupporta. Siyabonga nje kakhulu isupport, siperforme kahle kakhulu. Sisi nje aqhubeke njalo ngamathalente ethu siwaveze ngoba ayaqoqa nabahlakazekile abadlida kamizwa bayakwazi ukuthi baqoqeke senze eyaphambili. Sicela ukuthi nje sisi wami ngibonge kakhulu ukuthi ngitholile namhlanje safisa ukwazi ukuthi baningi abantu abafika ukwazi ukuthi bakuthola kanjani. Bawutholakala kanjani nje yabo inkonzo zakho bayithola kanjani umsebenzi wakho utholakala kanjani utholakala kanjani? Okwamanje ngisane number kuphela engitholakala kuyona 073 41010 ngiperforma emcimbini noma ngabe u1 noma ngabe kuphi ngiyaqashwa umsebenzi wami awukakatholakali kona manje kodwa nginencwadi eseyiqediwe ukupublishwa esihloko sithi ngokhele vuthelani maZulu ekushoda ukuthi ilontswe kuphela bese nginxenxe ngicele namasenti engingakwazi ukuxhaseka ngawo ukuze ngikwazi ukunika upublisher akwazi ukungiprintela ibe incwadi eningana ukwazi ukuthi idayiseke ngikwazi ukubeka isinkwa phezulu kwetafula nami ngidle nomndeni wami. Siswami sisovala nje bengisafika ukuthi ngicela ukuthi nikwazise bephambi kwabo bonke abantu. This is the first time ngitshela umuntu lento le ukuthi kune organization evukile ivuka Mzansi Academy. Ivuka Mzansi Academy besifisa ukuthi ube ne-art center la ngasekhaya indawo efana nabo K-Cap nabo Bethenza nabo banibani. Wazi ukuthi mawungabe unekhono onalo uyilawo uyakhona usebenzise and kuningi ongakufundisa kwabantu abasakhula abafisa ukuthi bafane nawe kuningi futhi esingakufunda kuwena nongaphinde ukufunde futhi nakhona le ngibonga nje ukuthi sikutholile namhlanje ube khona uzoperforma sibonga kakhulu sisona. Siyabonga kakhulu singajabulela kakhulu ukuthi sithole indawo enjenganaleyo ngoba abafowethu nabodadewethu basuka la bagibele ngemali engekho bashone koThekwini befuna ukuthi bayothola indawo la bazokwazi ukuchapakisela khona amathalente abo. Ngibonga kakhulu ukuzola so into engifisa kakhulu ukuthi mangabe kuphuma iartist la ngaphakathi sitshene ukuthi how him or her felt about getting on stage and uzizwa kanjani ithini ijourney yakhe kunjani nje mfethu ukuthi ukube iartist la seSunface bafethu. Sanibona bafethu igama Bankrupt ngiphethe usembele bafethu kuyanyiwa benza amasimba la ngaphakathi on track title izitha bafethu ngisacela ukuthi ukhulume nje mfethu mina ngisakwazi ukukhuluma manje. Mina ngizaqala nje ngibonge isupport esitholile yonke into ihambe ngendlela esifisa ngayo indlela esifaneleyo. It's salute. Hayi bafethu nimzwile uthembele bafethu uthi kabe ngalendlela ade plane ngayo futhi kade hlele ngayo nama artists. Bephefuma no Phiweezy bafethu banyisile ngicela ukuthi nangu Phiweezy benothembele bafethu. Abafethu bandawonye laba benza amasimba nje baphume Mthokoh ngicela basichazele ukuthi baziwa kanjani ukuthi baphume ngaphakathi stage manje. Ngizizwa i-crowd big grand kakhulu ngiyabonga support engithole kaNhlalwane. Phiweezy essay so promise request forever. Hayibo laba vale sebedrila bonke kwenzenja safika sa rap ba rap
sangela nge-trap Mnandi bafethu kusanjeyana bafethu kuphethe njalo la kusabanza ntwa hayi kumnandi kakhulu kuphethe razo bafethu enza music bafethu this is our artist baphiza ngo-spin code yabo this is Bankrupt angifuna ukukhuluma kakhulu nisaphile nihleli nasi kaNhlalwane bese ngifuna ukwazi ukuthi sewungenile ngaphakathi sewukwazile ukudlala Angadlali phela sengizodlala kodwa sengizobizwa mina manje ngicela ukuthi abalandeli bethu bafethu basisupport kakhulu bafethu sicela ukusupport abafethu sihlele emakhaya sivalelwa ogesi asikwazi ukucula umusic wethu uyafeyila ngenxa yogesi sesicela nje ukuthi basiswele phela ohulumeni bethu ukuthi basizame ngogesi nje ngoba ngogesi thina siyaphambili sinomqondo wogesi bathola ngiyakuthola lapho njalo ngiyabonga sharp jam kakhulu ngiyabonga mfethu as you can see bafethu ugesi uyashaya bafethu load shading mfethu yasibulala as ama artist ubafo ngoba ekhala ngale ndaba yagesi siyacela abantu ahulumeni ukuthi usizwele bafethu sikaNhlalwane la sikona sesashaya event yethu kuhamba ugesi but ke ihamba kahle yonke into according ngale ndlela ethi siyiplane ngayo bafethu ngisafuna ukuthi ngingene ngaphakathi ngibone wonke ama artist ukuthi enza njani ngiyaxolisa kule ngishaye izandla yabo angifune intombi mina imali nanguphela ibheka phansi kathi bandla ufuna yena kanti mina angikho lapha ngidlele soft life ngidlele soft life Samathi silesinika njalo bafethu silesinikile selesinikile sacela ukuthi ubafa ichaza engamchaza angifuni ukumchaza Okay sanibonani igama waphile kodwa istage name sami wakubiza ngekhabanga yabakhasi kuphela ngiyimbongi ya impela sizela namhlanje bafuna ngiyabonga ukuthi ugcina ufikile mfethu kaNhlalwane sizile mfethu ukuthi kune event ekhona la sathi ngesikwazi ukungaphumeleli mfethu ezi ngoba uphumelelile nawe mfethu even though kube khona inkinga sizama ukuza la imoto zisibangela inkinga kodwa kumnandi sesikhona la ngaphakathi mfethu ngisafisa ukwazi ukuthi wena so uperformile noma ukaperformi awuyayo feeling ukuthi wena sowukhona nayi crowd ingaka ngiyibona iningi crowd mfethu hayi bengaperform mfethu kodwa hayi into ezikanje sesiyijwayele yabo ya sekuyinto nje sesegazini into ezoshesha okay bafuna ngicela ukubuza nje wena mfethu ke before uhambe sikuthola kanjani umsebenzi wakho sikuthola kanjani sikwazi kanjani ukuthi simthole nje ubafo imbongi sikwazi ukuthi inkonzo ezimnandi from imbongi sidila nama artists akuphuma lapho zakhona ama artists fanele bawubone umhlaba wonke fanele wazi i-flat namanye ama artists amaningi kakhulu anzima okay futhi imbongi siyithola WhatsApp 073 652 5723 cela ukuphinda 073 652 0723 yeah ngiphinde futhi ngitholakala ku TikTok uaphile the poet kodwa ke ukuhamba nosikhathi ngisazoshintsha ngisazobe ikhabanga ku Facebook ngitholakala ipage lami ikhabanga ukuthi waphinde useshe lapho uaphile the poet uzongithola siyabonga kakhulu bafuna ukuthi sinawo bafethu siyabonga mfethu sibonga mfethu safuna ukuthi sibuyele ngaphakathi sibone ukuthi kwenzakala kanjani i-event iqhubeka kanjani ngiyafisa nithatha bafuna ukuthi uperforme kancane and crowd uyasemba mfethu ukuthi uzokwenza njalo Inkinga bangibiza ngenkinga ngunsimbi kaygo sa kaygo sa kaygo sa phela ngenkinga ngisazobanyisa phela ngenkinga ngisazobanyisa wesisa sami ifuna inkinga ngihlabela imbuzi ngishizela iphepha umalumezi ngizobanyisa niyabona kulithi kunjeya siphethe ama-local artists ase-high flat la ngaphakathi isound yakhali yasho bafethu sikwishow yethu emnandi kakhulu ephuma la i-high flat ikhukhwe la yenziwa la kahle sikaNhlalwane njenganamanje bafethu sibizile bafethu Mthokoh Maseven mfethu ukuthi asifike sizodlala senze izinto nomphakathi wangakubo bafethu yabo and la kungakithi kila sikhona inkosi ethi ngala ngezathu indaba ezithu ubaba uMagayi bafethu ukuthi event emnandi ngaphakathi and ishow yethu izodlala nje bafethu in every week so leke siyiphinda ngizoke nginitshene kahle bafethu ngoba manje ngisajahile ngisafuna ukuthi ngikhulume nama artists a little bit more
Niggas double cross me, I don't give a second chance. Every time I get some money, I do me the money dance, yeah. Oh my god, it's really funny, you should ask. I can see you, motherfucker. Bafethu angisakwazi nokukhuluma mfethu. It was very lit, it was lit, bekumnandi, bekubhizi, bekunjiyana bafethu. So ilokhuzana ikhona esinalo la ngasekhaya bafethu high flat. Angilithathe kancane bafethu, bengifisa wonke umuntu ukuthi alibone. Siqhubeke nayo bafethu. Siyabonga mfethu for what you've done to us, Maseven, Inkunzi Maseven, and they gonna be more artists fethu. Asasawusenzela lezi zinto esiyanicela bafethu ukuthi nisenzele njalo. Wonke umuntu oyibonile le nto bafethu osemzumbe bafethu sicelele lamakhono lawa angashabalala bafethu bekumnandi kakhulu. Safisa ukuthi nizazoyenza into nje. Safisa ukuthi nibe kanye nathi on every show esobesenza. Ngiyabonga. Hayibo, laba vale sebedrila bonke kwenzenja safika sa rap ba rap sangena ke trap ba trap. Hayibo, laba vale sebedrila bonke kwenzenja hayibo kwenzenja Masperu yangena ke awuthule na umamele noma nawe umbukele